Office jong u District Mental Health Program harangkat ke jinge trelang bat ko Office jong u Superintendent of Police Southwest Kasil District kila rakhe ya kasngi persha ya u drok bat ya ka jingkai be an ya u ya kani ke program la penlong hayo Mawphor Southwest Kasil District kajing temu jong kani ke program kalong ban pensno tho shakipat ba nong shong shnong bakimde ban ailat ya u drok ba un karoi ni jilei henry kidei ban yang tili ban persha ya ka jing pendon kam ni jingkai ya u drok Habakren haga jingelang usop inspector jongka Mawphor police station uba SJ Karbi ulong bakat kum ka ain lada u ne ka brew ki khayi bat ki penun kam yo drugs bat lada yo kem ye ki kinha bhaki kindon jongka NDPS act kumta ulabu ka jingkerpan ba kum ki pai ba nong shong shinong ki samla ki NGOs bat ki wei bakin ai ka jinga trelang ban rat bengkong yakini ka jing snew Kakong WM Marwin kabalami kemat na ka District Mental Health Office Southwest Kasil District kalapin kan mawi ki katto ka ni gijing snew ki bakta lada une ka brew ki pendon kam ya udrok tang ba chna ba mi ba e kinu ki brew ki ba ai jaka ya unu brew bon pendon kam ya to no ba yeng ne kamera bon pening yo drugs but Taro kin ha kin dot ai. Kila kan sakyam makiru. Onde ta yutu wasna. Sakyam na waktu trai waktu bayiru. Tinak ta daw lada manu napi. Kiba kidon kiwai ai nu preo. Pek ha ke tu hai tu preo so tu. Namar lada kidon hidep. Waktu ki preo ki penik ya kini ki drok sani ki jadwa ki kuat hak tu ye ki tu bala de gilap ni ya piru ni hak teringat lang hakat tu ka am ki balas dang bakta ki drok ki pe ki jinglong tu ki tu ka jingle tu ki kar komplen tu khana tu ki kar kom phet tu ki ni kar kom wan ye tu ki ka jing ka berbat tu ki kita sepet la tu na don kilo ko kumta ये बसर जो की खोर की जो की परलोक जो की यार लेम की बताओ की सोभा लेट सेकेंड का समा मतंदो कला बरसदा ऊपर के खान waktu belakang ada kota taruh hidon kiri hak sedo dijaga smart bagi kin kerjanya di suki persegi nauni blok kerjanya kertu hidon blok akhmat di bonda di blok lalu akhmat di buat jadi buat di rumah rekat batu blok dan akhmat di kelas nak ada yang kedon ka detoxification apa ni detox lagi berpengaruh yang tu habis kedon akhmat Ujas ukta ikoneka ukta efek kerja. Kadang ni orang efek kerja, ni orang pengen kerja. Kemudian ni orang yang kerja dia kapal jenis kerja. Ujas ukta yang kapal jenis kerja. Dada ukta yang kapal jenis kerja. Ukelong itu beliau kan susah itu. Susah kalau buat bah beliau bthat yang kerja ini macam ni isu no kerja macam ni. Hampir hari itu macam hal ini ada kesimpulan semua kami counseling dan education terbaik. Di nak apa yang di masyarakat kami Mawphor ini kawin apa kawin kecil dan nak ini bagi trust ini kan identiti ini kan semua rai ni ada an di dalam kami show ini kami review ini pada social media ini. Henry, ini kan kami latih kita, community kita latih di semua, dan kami ini kan hampir sejauh mereka district mental health. Ini ada pegawai mereka, konselor kata jenis semua ini ada.